Kimler var bu? Okuyuyorsan Kimler var bu yerde? Bir özüңөр tanıştırıp ketseňer okuçular. ben Fatima. Fatima, ay malades, azamatsın. My Men name atım is Barsunay. Ibrahim. I am Malades, Rayana. azamatsın. Malades, very good, Rayana, very good. My name is Barsunay. I am your teacher. Men sizlerden İngiliz dil mugallimler olamın. Mira. Dağın kim var bu yerde? Mira değil ha? Mira. I am İbrahim. Simaya. Malades, Maya azamatsınlar. Ben Abdurrahim'im. Malades, Abdurrahim. My name is Abdurrahim desin ha? What is your name? Hazır Rayana degen at men esimde kaldı. Rayana'dan başlayız birinci ömeni. Rayana Yes. temadan başlap okuyor. How old are you deydi. Age bu. How tıbışın beri de. How dep okuyoruz. How old are you? How Naçırdın. How old are you? Yo. Sen kança yaştasın degen eken ha bu. Sen kança yaştasın? How old are you? Sen kança yaştasın? Malades azamatsın Rayana. Na жерден oku bu diyalog eken. Teacher degen жерден başlap oku. Uğup Türkçü. Teacher. W Rayana uğup dursan W menen H olganda bu V tıbışın beret. What is your name? What is your name? Baytar. Senin adın kim? Malades. What is your name degen bol. Senin adın kim degen ya? Bana nokta. Uğup Türk. Cevabını nacirde nake. I am akıl deyip. Men akılmın degen bani. Yes. Sen emne dep cevap veresin? I am Rayana desin ha. Cevap olsam my name is Rayana dep cevap veresin ha. Malades azamatsın. İkincisini oku. How? Malades. How do you? How do you feel? It. Azamatsın. How do you spell it? Spell degeni bul İngiliz tilde tamgalardın alfabette atalışını emetebiz. Aytabız. A najerde. K-U-I-L. Akıl dep turmayбы ошол? Акыл дегенди алфавитте кантип аталат ошол тамгалар? Ошолорду айтабыз. Бул кыргыз тилинде жок, бул spell деген эме. Сөздөр алфавиттин аталышын эметебиз, окуйбуз. Spell деген ошол. Мисалы сен Раяна окуп атат, азыр Раянаны spell кыла турган болсок, мынакей Раяна. Раянаны эгерде spell кыла турган болсок, биз окусак мындай Раяна деп окуйбуз, Ушуну биз spelling кыла турган болсок, мынакей R A Y A N A деп айтабыз. Ушуну spelling деп айтат. Баңгистери тök маани беришет.
Her bir sözü жаттаганда тамгаларını кошуп эметиш керек, эске сакташ керек. Мынакей акыл дегенде спеллинг кантип эме болот дейт. Сенин атың кантип тамгалары кантип окулат деген эметер мынакей. A, K, Y, L. Spelling de ушундай болот экен. Üçüncüsünü oku Reyna. How? How Hı hı. Old are you? you? Akıl. Hı hı. How old are you? Akıl deydi. Akıl sen kança yaştasın deydi. How old are you? Akıl. Emi akıl. Akıl. I am 9. Azamatsın. I am 9. Men kança yaştamın deydi. 9. 9 yaşımın deydi. Malades azamatsın. Film Telefon. What? What? Your Your Phone. phone phone number. number. Telefon numarin kança dep soradı da. What's your phone number? Azamatsın Rayana. Very good. Very good. Күндө эгерде ушунчадан окусаң, сен bir ayda эмес, bir жумада китеп окуганды сен апаңдын жардамысыз өзүң жакшы окуп үйрөнүп аласың. Азаматсың. Дагы ким бар бул жерде? İbrahim dedik ha. İbrahim. Dagı kim var dedik? Men İbrahim. Hı hı. Dagı kim var? Men Fatima. Hı hı. Azamatsın Fatima. Abdurrahim Baranan. Abdurrahim. Abdurrahim kendin git. Kitap okuysun mu Abdurrahim? Sümbeci ben nazır okuydu. Hı hı. One. What? Okuyver dostum şöyle okuyver. What is? Abdurrahim uyalbay okuyuvergin tartınbay uyalbay bul jerde seni hiç kim körböy okuyuvergin. What is your name? Your name. I am. I am Akıl deydi. akıl. Kitap dedim okumuştum da. Şimdi mi okudum ikincisini? No. 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 Abdurrahim Abdurrahim ушул жерде мына кыргызча ны тамгабыз, биздин ны тамгабыз бул англис тилде H болот дагы. Сөздүн эмесинде келгенде H дыбышын берет. How деп окуйт. No эмес, H деп окуйт. How do you How do you spell spell it? it? Hı hı. Эми мына ушул акыл деген атты spelling кылып айт окучу, spelling кылып. Айт. A K U A K L Молодец, азаматсың. Абдырайым азаматсың. Азыр сен көңүл буруп турган. Spell дегенде окулушуну эметпейбиз. Алфавиттеги аталышын айтабыз. Алфавитте кантип аталса ошол тамга ошону айтабыз. Деген нерсе ошол.
Mына жерде AKYL деп айтышым керек эле. Мына жерде А алфавитте биз деп айтабыз, ошондо бул spelling дегенде алфавиттеги аталышы болуп калат. Кийинки сабакка тапшырма, ар бириңер өзүңөрдүн атыңарды окуучулар спеллинг кылып айтып бере турган болгула. Мына жерде мен Раянаны мисал келтирип койдум. Раяна деп айта турган болсок, RAYANA деп спеллинг кыласың, Раяна. Калган окуп ушундай. Абдырайым үчүнчүсүн оку. Teacher, how old Üçüncüde. are you? Акыл дейт да, акыл бул адамдын аты экен. Мына жерде are деп турбайбы? Бул бир эле табышты берет. Are деп. How old are you? Бул биздин are деп. How old are you? Акыл сен канча жаштасың деп сурап атат. Абдырайым, азыр мен сага суроо берем. How old are you? Абдырайым? Түшүнбөйт бул. Сен канча жаштасың дегени. Сен канча жаштасың? Мына бул жерде I am 11 дейсиң, мен 1 жаштамын. Мына бул жерде акыл жооп бериптир. I am 9 деп. Мен 9 жаштамын деп жооп бериптир. Абдырайым, молодец, азаматсың. Аракетиң жакшы. Таштаба ушул эмеңден окуй бер, аракетиң жакшы экен. Биз силерге 1 ай бою сабак беребиз. 1 ай бесплатный окутабыз силерди. Аракет кылып окугула. Тамга аны айтып эмне? Окуй берсең үйрөнүп кетесиң тамга. Англис тилинин тамгалары өтө жөнөкөй. Аябай бат үйрөнөсүң эгерде аракетиң болсо. Айсылуу бизге бир башка тема коюп берчи. Фатима bir okul dersince. Жок, тамгалар Кандай коюп берейин? Тамга же текстпи? сөздөр, азыр бир сөздөр чыгардың эле го. 3-чү эмеде ошону койчу. Сөздөрдү чыгардың эле го азыр. Жок, сөздөр мунунда болбойт. Жок, бул да. Топанчактык койдум эле да баягы. Шуну айтасың? Жок, ушул китептен эле бул балдар тамганы жакшы билбейт экен, ошого азыркы булар көнүгүү да, Айсылуу буларды көнүгүүгө балдарга эме болуп калат экен. Тамганы коюп берейинби ошондо? Тамга окуганга бирдеке койчу, бул көнүгүүдү анча түшүнбөйттөр булар азыр. Окутуш керек. Тамгалар башында тамгаларды көрсөтөбүз да мында. Мына ушуларды коюп, sit down, stand up дегендерди. Otur. Буларды койчу. Азыр Фатима окуйм деди эле. Фатима. Оку мына жерден.
Classroom language deydi ha, bunun teması. Aha, okuyuver Fatima. Buna birinciden oku. İlhan bana da. Listen the Hı hı, listen, hı hı. don't sit, sit, Sit down. sit down, Hı hı. Kazanırsa. Evet. stand, stand up, Stand up. stand up, Stand up. Kazanmazsın Fatima. hair, blackboard, Blackboard. Hı hı. Eki o kegende. Eki o kegende bu udda biri. U dep aytабыз. Look at the blackboard. It's a blackboard. Hı hı. It's a blackboard. It's a say, blackboard. blackboard, Blackboard. blackboard, Keyingisini okuyoruz. Come to, come to the Coming. blackboard. Come to the blackboard. Apa sizin okulunuz mu? Come to the blackboard. Buna I kaçtı mı? don't in bed Ay and oku. Mendikte yürü. Hiç kim görmedi seni okuyuver. I Don't 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 under in bed understand. Şu. understand Bakta bu I жерде understand olur. Understand. Ben understand. жоқмын деген. Understand деген бұл I don't understand деген. Men түсінген жоқмын деген. Men Men түсінген жоқмын деген. my I Understand. don't my I Me I the come in. Sen oku da bu. in my coming кирилл ортасы О, молодец. Заматсың. Me I go. Başka ne bir olay tutar. open Me I E kağanların uçuk aytışınчу. kim okudu? Biz özü Fatıma biz okuşumuz gerek. Başka ile biri okusa men kızım kaytalap atatım. İbrahim деген оқып атат екен а İbrahim микрофоныңды өшіріп тұр азаматсың İbrahim сен де сұрайбыз May my I come in. I Come in. I come Кечиресиздер 10 минутта убакыт калды. Машина же 10 минуттан кийин бүтөт. Сырдан bir екі оқушыны оқып көрсін да bir екі мен окуйм kim оқиды қалаушылар İbrahim. Ана лук Мен окуп окуйм. береді. Экте ок эгенде у болуп калат дейт. Лук. Билип ал балам. эчке мен окуйм оқу Мана ал ай болуп калат экен кара. атың Ай. кім Мана мей. Мая. Ай болуп калат мей. Мая оқу Каралама. Keşiflerine mi? Мана караба. басқа оқушылар микрофоныңыздарды түшіп қойыңыздар Мая оқиды азыр Listen. Мгм. Атасың. Down, Молодец. Stand up. stand up, look at her blackboard. Aha. T менен H келгенде бұл Z табышын береді. Look at the blackboard. Come to the blackboard. Мгм. I don't Understand. Understand деген бұл түшінген екен. I don't understand деген мен түшінген жоқмын деп атады. I don't understand. My I come in. My I Мгм. come Я in. и камин. Я и камин. Молодец, азамат. I go
Or out. Out. Hı. Out. Open your books. Молодец. Lower your books. Close. Close your books. Азаматсың, Сумая, қаншанчы класста оқисың? Third. Молодец, азаматсың. Тоқтатпай оқи бергенін таштабағын мақұл ба? Мақұл. Оқы. Listen. Мгм. Sit. Мгм. Bones. Down. Sit Sit down. down. Stand up. Stammer. Stand up. Ордыңнан тұру. Stand up. Look at the blackbooks. Blackboard. Look at the blackboard. Come to the Aa, blackbooks. Blackboard. Come to the blackboard. Kings. I don't Understand. understand. Mhm. May I come in? May I come in? Come in. Kingsi, may I May I go out? Astıdağısın. Open Open your your books. Mhm. Words you Close Box. your Azamatsın. Kim? İbrahim ile? İbrahim. İbrahim Azamat. Keyingi sabakka tapşırma sizlerge. Бұл жерде 1, 3, 8, 10 söz бар екен. Шул 10 сөзді словарь тетрадқа жазасыңар, бірден словарь тетрад ашасыңар. Номер 1, номер 2 тетрад ашыла, номер 2-ге словарь жазасыңар. Ушул 10 сөзді кейінгі сабаққа жазып жаттайбыз, мақұл? Ар bir балаға бардық тапшырмаларды, сөздерді жаттаған балаға 10-дан bir тапшырмаға 10 бал беріледі. Сабақтың айдың ақырында, айдың аяғында жиынтық қыласыз. Егер де бардық тапшырмалар жақсы атқарып, жақсы еметсеңер, кейінгі айға ошол 100 балдан жоғары алған оқушы дағын бекер оқығанға дағын рұқсат беріледі. Егер де балыңар жетішпей қалса, сілер бекер оқығанға ошомен 1 айдан кейін бекер оқуға өтпей қаласыңар. Ошондуктан силер ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда аракет кылгыла, окугула. Азыр мындай сабактарды силер 2000-ден, 3000-ден, 5000-ден адамдар акча төлөтүп окутуп атат. Бул силерге бекер болгондон кийин окугула, аракет кылгыла. Просто силердин балаңарды биз жыйынтыкта текшеребиз. Бул жакта да эжекелер бар. Ошолор менен чогуу жыйынтыктап көрөбүз. Кимдин балы жогору болсо, ошолор экинчи айга дагы бекер окууга мүмкүнчүлүк
Görü bolot. Düşünüktübü? Anda Aa. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула. Alfabetik nemede atlarında айтып берем. Алфавитти өтө кийинки сабактарда силер менен. Бүгүн Zoom жакшы менде эмеде жакшы иштебеди. Кийинки сабакка интернеттерди даярдап, жакшылап, китептин башынан баштап өтөбүз. Bye bye. Мына эмени жазгыла Goodbye. Жакшы эсте алгыла. Кийинки сабакка чейин. Goodbye. Урматтуу ата-энелер, байдан кийин токтоп тургула. Чыгып кетпейбиз. Апалар эми азыр 5 минуттадан кийин же 10 минуттадан кийин мен кайра ссылка таштаймын. Башка Zoom'га киребиз, а? Кичине балдар деле кошулуп карап тура берсе болот, бирок түшүнүшү кыйыныраак болуп калат. Кичине балдар азыр нөл ойдогулар нөл ойдун группасында окуйт. Апалар менен анан 5-класстан жогорку окуучулар 2-группа дегендер ошо 2-ге кошула берет. Түшүнүктүүбү? Группадан кабар алып турасыздар, мен кайра дагы Zoom'дун ссылкасын таштаймын. Чыга берсеңиздер болот анда. Maggie. Рахмат, эжекей. Hey, Papa.